batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kwisaka landa bantangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Nkangu ya territoire ya Sekebanza bambukilaka lufua ya mfumu ya inti ya ntama Laurent Désiré et Kabila Moyo pe tata premier ministre ya ntete ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Patrice Emery Lumumba bakuzaka bambukila ba Moyo na Lusambulu tope kit d'action de grâce ya kuzaka salama na dibundu ya CSC kuna na ndambu ya kinza mvwete ya vandaka kilumbu ya zole ya sabala ya betokele kilumbu ya 10 na nsambwadi ya kuna nde kisadi ya nzambi kwizaka longa kuna na nkanda ya loma pe nkanda ya Paulu kuna nde uzaka tubila nzola ya bana ya banzambi mutindu bafweti izola sanina pe kusala sanina na kubakaka ndinga tata administrateur ya territoire ya Sekebanza yani nde mutu kwizaka lomba na nkango ya mvimba inti ya République démocratique du Congo bayindula pe kubambukila bantu ina tekila kabeto moyo sauna kupesa bao luzitu pe lukumu nyoso ina sana mambote ya inti ya République démocratique du Congo samna kubambula beno moyo beno fuita baiti mbuta Laurent Désiré Kabila vandaka mfumu ya inti ya ntama ya République démocratique du Congo yani nde kuzaka kufua kilumbu ya 10 na sambano ape mbuta Patrice Emery Lumumba kilumbu ya 10 na nsambwadi ya kaka na ngonda ya ntete yau na konzo mvula bake kuzaka kembela bilumbu yango kukulula mfiuma ke bakaka bantu ke diatisaka inti pe ke kuzaka diatisa bisalo mingi ya mbote pe ya bake bugudilaka ba fonctionnaire ya Zulu kukitisa mfutula ya bao ya ndege na kutambula na mutinu mosi ya kusekana vena inti ya République démocratique du Congo ya vandaka na ntwala ya emission na mosi ya ba radio ya Mbanza kimfumu Kinshasa tata ministre ya finance Nicolas Kazadi yani nde mutu kuzaka tuba eti alimekwiza tula na ntwala ya meza yani mambo yango mambo yango yao ndekuza sala eti ani kwiza kulumuna futulu ya bantu nyoso ya kwiza kulumuka na ndimba lokola mbuta Joseph Kabila akabange president ya tama ya inti ya République démocratique du Congo yani nde omutu uvanda kabaka mfiuma to vandaka futu kwa na $680,000 américains yao nde bamekwiza kulumuna na ntalu ya $12,000 américains mutindo mosi pe anikwiza kulumuna diaka mfiuma ke bakaka mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kaka na ndambo na ndi muta Nicolas Kazadi metuba eti ba ministre nyoso pe baunde kuza mona mfiuma bake bakaka kuza kulumuka mutinu mosi pe na bantubidi ya nkangu bao pediaka mfiuma ya bao yaunde ke kuza akita na mutinu mosi ya kusekana ve mambo yango yaunde kena kutubisa bantu mingi na yai bake bugulaka ba réseaux sociaux ba nkaka metuba eti lukano yango ya kele mbote mekanti ya kesala salama kwa ni ve ba nkaka metuba eti ya kele ya mbote basadela ya samuna kununga mpasi fioti na inti ya République démocratique du Congo na kulandakanaka lukutakanu ya bakana bugulaka conférence économique mondiale yina salamaka kilumbu ya ntete vanda kilumbu ya 10 na sambanu yango na tete ya mvula mafunda zole 10 zole na zole kuna na bwala ya Davos na ndambu ya Swiss fumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwizaka baka kifulu kuna kilumbu ya zole ya sabala ya betokele na ndambu ya mkundi na yani ya nkaka ya inti ya Afrika pe ya ba inti ya nkaka kuna ndeba kuzaka sala baki bugulilaka conférence de presse ya Kintwadi bakuzaka tubila mambo petadila insécurité na partie est ya inti ya République démocratique du Congo yaunde pedia kavandaka ngudi nsamba kuzaka atubila kunwa na kuvutulaka na Kivu bakuzaka yuvula yandi na mosi ya bamwangisi nsangu ya inti ya Rwanda mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuzaka tuba eti ntombikisi ya mambo ya nyoso bakindu kena kuluta na ndambu ina ya kele Rwanda peno zaka tuba samna yandi yakele mbote ve kuyina nkangu nyoso ya inti ya Rwanda mekanti nsadulu ya mfumu ya inti ya Rwanda yao ndi bafutikanikina benofeta baeti lukutakano yao ndi uzaka sangisa ba mfumu ya bainti mingi pe ba mfumu ya bisalu ya nkakaka lokola ba gouverneur ya ba banque centrale pe bantu ya nkakaka ina uzaka kutana kuna samna kutala pe kutubila mambo ina kila kumonisa yinza ya mvimba mpasi na mambo metadila mfiuma
Gouvernement inti ya République démocratique du Congo kena kusala nyonso samna kubungisa kuyamba ya Pape François kwa kuna inti ya République démocratique du Congo bifulu ina bakwizaka abaka samna kusadila ba mambo nyonso ina ke kuiza salama samna ngizulu ya nganganzambi ya Zulu kwa kuna inti ya République démocratique du Congo yaunde bakwizaka bumina na bamfumu ya inti ya Nsuka ya Vwandaka kuna na ndambu ya Ndolo tata ntubidi ya gouvernement inti ya République démocratique du Congo to pe porter parole yani ndeke le ministre ya communication pe media mbuta Patrick Muyaya Kintwadi na ba mwangisi ntango ya nkaka bakwizaka bumina kifulu yango bakwizaka bongisa nyoso ina kaka samna kuyamba nganganzambi ya Zulu Pape François mbuta Patrick Muyaya kwizaka yangalala apena uzaka monisa na ntola ba mwangisi ntango nsasa ya kukitana yani na ntoto samna kutala wapi mutindo bisalu kena kukundila pena ndambu ya nkaka coordinateur ya bisalu yai ya kubongisa bifulu yango Noeli Seke yani nde mutukwizaka tubila samna bisalu yango mutindo yakena kudiatila samna kubambula beno moyo beno fedzaba eti bisalu yango yaunde kena kudiata mbote pe yakena kupusana na mutindo mosi ya kusikana ve pentama mingi ve bisalu yango yaunde ke kuiza manisa beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.